Good evening to everyone. First game ends and still everything is open. Dobro večer svima. Prva utakmica se završila i još uvijek je sve otvoreno. Αυτό το παιχνίδι έχει τελειώσει και όλα είναι ανοιχτά στον επαναληπτικό. From this moment we focusing on the second game Od ovog trenutka fokusirani smo na drugu utakmicu in our stadium na našem stadionu and we know to go through. i verujemo da ćemo proći. We need to win, we need to beat Red Star. Moramo da pobedimo Crvenu zvezdu. Από αυτή τη στιγμή το μυαλό μας είναι στον επαναληπτικό, στο δικό μας γήπεδο και ξέρουμε ότι πρέπει να κερδίσουμε για να περάσουμε στην επόμενη φάση. We made a big effort and especially in the first half time we were good enough with the ball. Second half we didn't manage to keep a bit more and create more situations. But it's a result which leave again everything open. And I repeat again, from this moment we're focusing for the second game. U prvom poluvremenu nismo bili toliko dobri koliko u drugom u kom smo uspevali da sačuvamo loptu i da napravimo određene stvari. Međutim, ipak je sve otvoreno, nismo izgubili utakmicu i idemo na revanš. Mislim da je Crvena zvezda odigrala jednu dobru utakmicu. Baš dobro, mislim da smo bili motivirani, da smo trčali dobro, da smo igrali dobro, imali jedno 65 ili 70% lopte u nogama, da smo mi bili ti koji smo dominirali. Omonija je probala preko kontri, polukontri da nas ugrozi. Mislim da smo to dobro odradili, tako da smo imali par situacija i par šansi gdje smo mogli čak i da damo gol i sigurno da bi bilo sasvim drugačije da smo možda dali gol. Ali mogu reći da sam prezadovoljan sa igrom, sa borbenošću, sa svim onim što je bilo na današnjoj utakmici. Mislim da smo pokazali da možemo i da je to otvorena utakmica i da mi tamo idemo sigurno motivirani, željni da napravimo jedan dobar rezultat i da prođemo. Αγωνιστικό χώρο, όμως η Ομόνια όπως έχει πει είναι I think it's not a question I should answer. It's not? It's not a question that I should answer. I respect a lot. The Red Star is a very good team, and especially in open pitch. We managed not to give space for the opponent, and this help us in defense. Pre svega nije pitanje na koje ja treba da odgovorim, ali kad već pitate, Crvena zvezda je dobar tim koji izuzetno koristi prostor, otvoren prostor. Uspevali smo da tokom većeg dela utakmice taj prostor sačuvamo i da im ne otvorimo mogućnost da koriste dubinu. Pa ti ne možemo gledati istu utakmicu opet. Opet nismo gledali istu utakmicu. Ja mislim da uopšte nije bilo jalovo, nego je vrlo teško probiti jedan blok koji stalno iza lopte. Znači jedna ekipa koja je došla potpuno da se brani i koja je imala iza lopte 7 igrača. Tako da smo mi pokušavali, mi smo stvarno se borili, momci su stvarno odigrali fenomenalno, možda su imali onu polu šansu. Mi smo napravili 3 dobre šanse i 3 situacije gdje smo mogli da damo gol. Da smo pobedili 1-0, verovatno bi sad pričali ovdje bajke. Momci su se borili izvanredno, bili blizu, dominirali čitavo vreme. Vrlo je teško proći jedan blok koji je iskusan, ima iskusne igrače koje igraju dugo zajedno u nekim periodima, vidi se da su iskusni i da nismo mogli, nije lako to proći. Igraju se zadnja 2 vezna, sa 4 pozadi, imaju brze igrače u kontranapadu, pogotovo broj 77, gdje su oni pokušavali tu nešto da naprave kroz tu kontru. Ali ja mislim da je Zvezda nije uopšte igrala jalovo. Ja mislim da je Zvezda igrala dobro. Ja mislim da je Zvezda se borila, da je Zvezda bila motivirana, sad i imala jedno par situacija i par dobrih šansi. Sad je dalo Luke Milunovića, posle toga jedan šut i još jedno par prilika gdje smo došli do situacije da bolje završimo akciju. Ali ja mislim da su bili super. Momci su istrčali, borili se, dali su sve od sebe i ja mislim da je to jedan dobar rezultat za uzvrat.
Ja mislim da sad oni trebaju ti koji će igrati, a sad ćemo mi vidjeti kako ćemo mi igrati kad dođemo tamo. Moram biti zadovoljan i sad, pošto je debitirao, stvarno odigrao jako dobro, ima jedan udarac, sad ćemo vidjeti toku noći do sutra kako je on. A Vešo, mislim da moram biti zadovoljan s Vešovićem, jedno što je na kraju opet napravio jednu, nažalost, jednu glupost gdje je dobio drugi žuti karton i tako da ga ne mogu računati na njega u omoni, ali Mičko odradio svoj posao koji uvijek, tako da mogu biti zadovoljan sa oba trojicom. Mislim da je Jovanović tu jako dobro, pogotovo zato što je prva utakmica odradio jako dobro posao. I cannot predict the result in Nicosia. Da, i da li je moguće da se desi 0-0 još jedno? Izvinjavam se. There is no meaning to discuss who is the favorite or not. It isn't just to discuss. I said yesterday that in this stage and in this level, there is no big difference between the teams, and I still believe that. Don't forget that we play against a team who is in the strong group. And of course, I will not tell you which tactic I will follow in Nicosia. We will follow in Nicosia. Thank you. Pre svega, nemoguće je prognozirati rezultat bilo koje utakmice. Ja sam još na početku rekao da se ovde radi o timovima koji su vrlo izjednačeni. Takođe, ne zaboravite da igramo sa ekipom koja dolazi iz kvalitetne grupe, vjerojatno je mislio na evropski nivo, dakle kvalitetna ekipa. Neću vam reći taktiku za revanš, već ćete vidjeti na terenu. Svima, Crvena zvezda u Nikoziju putuje u sredu ujutru, dakle 8.